onyame ye na na dry do sondodo ye na humo bro papa bi e na aso ye nyina ye so a ye te ase yo te chemada bodue mu na moje die mu fu sane me do fofo aseda ma de obo wo de owen wa na jofo no a ne anim ye ho so hwe no ye da na se papa pa bedwam dwumadie no ene ye gusode ma 5:30 pepepe ene ye ba yo ye de nwom no mu saa ene apostle Dr. Nita Ekute go ba ya obehye ye nkran wo wie ye no 50 ho ye de news no abro ye wie news ne sese ene ya ba ye de obon krata no ne Adom online stories ayensa ka no eto so e de amon ye wie pe shadow so agudie mu nsem no ba health tips wo ho ahosepe wo ho asevidi council na fe pense muntu by 9:25 9:30 ye wie sebeje Mr. Oni entena TV ne de yempon ano paisi egina ha ne yesre ne yede awrade asese onyame ya na ye nadom beni owura asante dako aka Seben Obolodadi former PE teacher owura Benjamin owura Crobia and ahwabiem DJ Hitman oh any power he need to be celebrated by dear Ogusu you how much sorry it's not for the week. It's not for the week. Back of that. Em watching. Oh me Josu. The dia boko there. Onyami ejina mechiti so odon berima. When I kiss me one very macho me say. Me say onyami me nya macho sem. Me say onyami ejina mechiti se odon berima. Ni hu eyi hu okun ema me dimi so akisi mi me be ye there be you yourself we dey onyame na me so jan be da ma ye me sa pampe sa you know every day dey be ada no is an opportunity to improve on yourself dey be ada o wa kwanya set bia bia wo mbia no obetimi asakire mu very important every day it is so tini a etwam ko no o sa kwanya no se wo se bi na wonom timisrew entina hon fonsa empenfo se fan hye odemiri fam now they are the pen na esen wo ko na ogu ho na abubuo de biada onko na onisika onko na oyare onko na ontoka onko na onsidan de bia oditum na obo abubuo sa mesrew de biada so ya kwanya ma se obetimi apagya omu chen ba bia wotino yemu dudu na so yete comfort zone yemu dudu na ase baby ete no ye so relaxed ye any problem bia but obi ani ho a yedi edi na chi ofa ne mere so sa pen dudu na na Christopher na ta da yen se wo fa nyame ya wo fa Yesu adi nyina adi buo na ewie oyi nti o sorry ya ba o expect say adi ni mu ano ewie ni yi adi ni mu ano ewie na nyame ne sa na o ye no ma na twam de be ma adi nyina be di abo na ebe wi oye ne se de wo Kristo ni nyame ba no do nsa be ka bia no e danso ti se tomatoes kwa na wo ton a obi e twam ba ho be to tomatoes wo msa eduro na ma me agye eduro esan se wo do ho ato twe di amponyankopon so no ade nyina be koso adi abo na awie wuyi baby obi be kwa ye be reject no onyame nti wo ye be gi watum baby obi be ti a obenya problem no onyame nti onya problem bia de obi be ka ede ne be ko baabi no onyame nti ede be ko animunya mu eti nyoma no de sa na ti o won make it move now expect say afia man kwa e ko sanka wiem de man na bi ebro to say ya ebro nto na eto sika nto na eto e o debi nya sa nyame ne yeso no fa won sa ye bibi obi hira won sa no adwuma ana ensa odi ko bibi ne nyina so ye peta na abo sira wade bia me ka ba pa na me gina mayanka na ena mi som bi mi etwa hiri na me som nipa ewi asa ko construction worker because the na epe we are seeing na say ese di asase so nipa ni bi ansa ro nyame to nsa frɛ wo nanim nyam a ya sa akɔgye ni yie entina ototo sa adwuma pa bia na adwuma bɔni bi adwuma pa bia ye adwuma pa o ye kuani ene o ka se mabunu fo mo nyi kuayo ma de na ma ye mponchi e ko adwuma ne ye na ntwe ho adwuma ya de bia da ye ne omo na ekobai o ka se da fom o be pie frim beba na enka se wo ni padua no o say yes but esika eti mrante ni nketesa adwuma e wo soro no ma mo pɛ no de bi ni obi mu obi a pɛ so air condition eti o share o wie suku na adwun nyina ne se
office kakraka o siesim bibia de dana kwan mu we on the pija ono we school be no pese onya maid obese onya a cook obese onya a friend a labor. You can't live your life like that. Timesrao nti je say cross ade ba ko America said multiplicity adwuma no ntimi nya ba ko streams of income into free multimedia ha as cameraman na do ni a kire opon ya o do ni a kire Uber o do ni kire Uber wi a o hwe benku hwe nifa na akotwe locum bi obi ye the party bi kwa on private camera bi papa na waje o 1500 na o di ahye body na wo ko boko no asa back to multimedia we dia ni be bread about that no prepare ni no doubt about that inkunim ma easy o inkunim make actually ma easy tell say the story you better multimedia no ya me say tam enti no ani enkunim dia be sero na no na wo ko sukuru no anaju nyina wo hwade na ni nyina wo susu ya no wo se kwabna obetime gina man na me say da bi bra nyina go adwuma enti wo hu se aya basobodi a wo ko gina ba bi ka se na we dey we dey no kunya ba bra wa bre wo we dey mo dey be do an say obi say weekend student bra wa bre ohweba ohwekunu okọ nanfofo programs okọ asori okọ ayi other social responsibility onu oba adwuma o se sua de dem me pese me ka kire onyina ne se bibia ya abotire bia ya nkunim ene anim nyama abotire bia no yem fa na gono so that's it you suffer to gain that's it suffer the cry in court for show team se oda na se also nsori a hwan na embe se wo adwane wo mpem wa da wetin ma sora ko kitchen obi anso ni fi ho o se wo twa wa bompa esa nya me hye oni munyam ene obi gina wa ma se ni munyam hye no robots and angels no me ba no munyam mai Timisrael, you need to go through the process and the mill to arrive at your point of convenience and success. Obi anso ansa be your point of convenience and success no na wan kasa no say wako nti say experience continues to be the best teacher ene ukofa apomudin nkomo ba experience or sa wo abasobode and now before radio hu nkomo TV so nkomo ba experience because I practical timu amoko TV tinesa ade mo kwa nyame ahira mo chen bibia o mo amusua sa ensa no djuma mo kwa nyame ahira mo chen bibia ntumenye I'm telling you do your wofo na back nyame kwa na dum no so ba se osua djuma de nyame ase na sa wrong perception being fake perception about technical and vocational caterers on price omo pama de kra na wo so pama tadi design 4K 5K eno ye wo papa mapane eno wan ya ka I'm telling you we are say adwuma boni bia I'm telling you obeti afako first choice wa shit Ghana nyina si first choice oba enye ne sanu juma ukotire ukonsanu ukonnan ni nyina ejina wo so eh how a wo besie a hyehyɛ wo ti de wo bi asomu ye ne ye ne ye what is it baby obutu bia baby obutu bia wo ye driver ni wan kasa kwa wo adwuma na wo ye na ahokeka kura ma adwuma driver ni na wo ye no ma na mate ni asem se wo moto mu afu na ho nka bebre wo we dua chia what again ni ma what about ni dia ba adwuma na so you ankasa you brighten the corner where you are it's here for lines to na yakwa adomonline.com channel so radio for 97.1 well I saw adomonline.com numbers need to because 0302211701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 adomonline.com 6 major highlights as Rich Hospital assault probe exposes staff shortages, faulty equipment, others. Now there's a committee now you say yes so onye hwehwemu fa Rich Hospital the course so now no edano and the man adomonline.com abebre no e wo ho ne mansia e na wor mo abobobo so staff ni sha and machines ni bi also so anya problem enti ene ebia de ekoso e wo ho no de agebre ne kan mo amon kenkan tie nu a okoso video bi wa ha no apone no de aba ne etwa nkofo adapa no munya yo enti no e wo ha e na afi so DVL boss so a propose adwenchira wo de ba ne senka guru boys
Okay, you regulate you almost. Of course. Because we are there. I didn't want to. I cross almost him, and then I'm a catcher. Or Seremus, I say, you're teaching painful people. I dare. Mary di out me tenase also mo na omo kwanso di mo say divile for bebre no mo di kwanso they say for the past 2 weeks omo ye pa di omo ye ni tinted glass car to usi usita uni atwitwa car ayefi uni safety belt afi brake light or side mirrors no driving mirror ni nyina omo hwe ni omo bebre omo hwe documents e fake number plate anya papa e bia chi wa sport fine 250. Almost share me the we airport residential. Almost share you we after almost say embrana say front glasses no any can say tinted. Na fi be share me no almost share me me say dimaza more than boy 92% pa be share no je ba akwa na yade no so one de wa yade mo afo mo mra. It na say me di yaw na ebufu ne Ghana hodon etua 250 nti me say umpe problem there be spot fire so wife free if I know omo akra wa de obetimi a year for the amount tinted ne de awia me say me chi omo gina cars be de omo nye sika obi ayemutum boni die nko aye omo nye sika me siraw omo nye we the mama first education da ho so ana DP ni DV plate bebreu so fake me siraw on be sport fine na papa 250 obetua akisimi aba me kan akisimi no fe ye mo ache mo akwa Yeah, sister Fia Pasha Mateo so that. Pasha yen so ujina so check akra yenti o. Sister Fia ma me fa check say ma bibie ni aspect kwa MP. Ona wo brata sa mo abrenfo. Sister Fia Pasha me doye pa na wo da makoma so. Wo pre be ha me pa. Ofa kwa brand ya wo ye na sante obi a wo ye massage no. Me tra aya ko chi kakra na bros me kan wa na wo so le biom. Na kaka me kese ofa kwa brand ahoden eni kese mu. And I want the hair kasa into a channel song. The tuning crack. I'm not saying I am a department. I mean, you know, or thank for 9 verse 10. Or thank for 9 verse 10. Or see the beer or Sabbath cancer will be yeah. By joining Yansen, yeah. Now, someone do our corner. Sir, you may be home. Yeah. It in you, be a more near the elsewhere. Now, I say, Macum be a Bible say, oh, my departure, oh, my Ubia, oh, my departure. Now, what's not happen? Now, one Bianca, now, so said, Mom, man, another trouble. I don't know. And so maybe more. But sister, if you make Mr. Yamaka and serious of yeah, that's it, Papa. And you know, I don't online.com yet also na yes, na Rich Hospital assault. Yes, nurse no na some bia mu ye. Enye dislocation bia committee in a report. Ya wo so edeba ye no. Na afei Rich Hospital staff didn't delay care there be or more and delay will be broken equipment cause treatment delays and also some no after education ministry and so sure say school placements are not very transparent. Ye wenya kase biye anymore. Ti awo follow enti ubadom online.com no yasemre na so. Well, there don't be biasi. My culture every day is an opportunity to improve yourself to be better. When you mention the name train na afi so ye positive minded person. Ye ko yinwe apomuden agokansi awonsepe asemidika ana afi empense mu ye ko aba.